Image powder miyang bir singbu ahan bada Uttam Kumar Naurem na taram nok sabaloina na ngasigi maruba pau pijari. Sapu sabi singda laibak tot no machine yenthokre. AP Pande lakhok kiba Mahirui Khunai masong laibak miyam ni khongjang mai pak ni haina ojoina haikre. Loina President Ramnath Kovind na Supreme Court pu thagat phongdokre. Hauzik mapung weba pau lobirasi. Khadi and Village Industries Commission na yamna kanna honaduna Center project singba thabadagi pottery mission gi saruk ama oina khangat pada hyanglam kendra gi manung sanba khungang thongjau su yaruk le haina Manipur Industrial Development Corporation Limited Maniko gi chairman MLA Dr. Yumnam Radhesham haikre wapam mase ngasi Khadi and Village Industries Commission gi mijeng makhada Khadi and Village Industries Board KVIB na sinduna Thongjau Community Hall da pangthok kiba Thongjau gi chapu service singda laibak tonama machine pottery clay vlanger yanthokpagi thorumda athoiba mithung oikiba Manitko gi chairman chu oriba Hyanglam SC gi MLA Dr. Radhesham na haikibani mahang makhata na haikibada khungang asigi chapu sabi marfu khangatuna training sing piduna chapu sanaba machine sing pithak khraba matung sida nupi tara na saba group Nepal da ngasi laibak tonama machine pottery clay blanger asi yanthokpani hanak sadiba sahi asidagi pottery gidamakta tongan ba sangsing saragani thongjau da leiba sapu saba service sing gi list sing adu athubada pikhat piraklo pottery mission gi khangalaglablabani na aikhoi khudong saba sing lohsi haiki ngasigi leibak to da machine pottery clay blanger yanthokpagi thorum aduda Khadi and Village Industries Board Manipur gi vice chairman Y Nirmani Singh KVIB member Sana Jauba, Dr. Nishita Pebam Amadi, Ima Laishna Women Street Vendors Union President KNK Khemabati Laima Amasung Union Asig Secretary FC Sunita Su Atoy Metung Singh Oina Sarugyaki. The Marvel Singh, Objective, Shem Tanabu Lambe, I call Kumungida, Sagas, Pore, I call Yumda, call Tongada, I call Sumang pura apne kudong chap sulongmina si ekoi puna maksika khoba isa isu thaka dore ni sengi tatra lai isa isu lai kamne dore ni shibiro se chana balai da atagi sen me ambu parkita income du khoi thongjau du lai ho kulamani ina khunba kudong chap ma pire masi low ba hai si ya sai mayam da thunja Kaksing Garden Development Committee na sinduna ngarang Kaksing Garden da leiba Sivagi Mandir da Mahasivratri gi thorum Bhajan Kirtan ga loina na pangthokre Mahasivratri gi thorum aduda praja myoi kya laktuna Sivagi famda ira thoni jarakhi ngarang gi thorum da saruk yakhiba Kaksing AC gi MLA Y Surchandrana asigumba ishor gi thorum asina lakpada lamdam asi gi miyam ing tappa nuai yaphaba anai yaudaba lamdam amsu orsanu haina miyam da popjel piraklei Karena si uyuk single leba Mahadev sila, koi mayam sangdana Manipur puma sangdana, koi kaksing itu na tuna Manipur puma gi kaya pemanggur ni bagi tu kita koi nang si peta si pangku pani, karena koi mayam sangdana si Mahadev da, jadi matam pun mukta shanti perupa sakopa perupa ing tapa Manipur mu korona koi kurum jasi. Manipur University da VC Aramba AP Pande Lokhokiba si Mahirui Khunai amasung lebak miyam na khongjang section kiba du mai pakpani amasung India gi leiriba university singda aranba tawbadagi lakthoklaba VC kaya leire marali matung ina masida government selak pidriba karigino haina saknairaba Manipur gi veteran politician Okram Joy na hongdokre Manipur Press Club da pangthokiba paw informam da mahakna hai AP Pande bu mahake service tagi pura lakthoktuna dismiss tawkiba si Mahirui Khunai na CSO Singh amasong lebak miyam na sangshin kiba khongjang adu mai pakpani haina lawi maramdi AP Pande na Manipur University da vice chancellor oringai matamda niyam gi wangmuda aranba mawong tadaba tawloi daba thabak kya tawrukpadagi mushun irang haurakhi
मधुदगी मणिपुर यूनिवर्सिटी दा लेरिबा ओजा सिंह एम्प्लॉय सिंह अमसुंग लेबाक म्याम यावना महाकु लखथोकनबा खोंगंग चंगचिलखिबनी मसिदगी हंदक एपी पांडेबु मराली मतुंगिना महाकि सर्विसतगी लखथोखिबनी मणिपुर म्यामना कावबा लेते मधुदी एपी पांडेबु लखथोकदबनी हाइना खोंगंग चंगचिलखबा मतमदा इकाइबा खंगदबा पॉलिटिकल पार्टी खरना मखोइगी वॉलंटियर मियोय खुनेक थादोक्तुना लेबाक म्यामदा ऑनसिनदुना इहौ चंगचिलखिबगी वाफम फावबा लेखि मसिदा अमुक सेक्रेटरी पर्सनल सिंह मणिपुर यूनिवर्सिटी थाजिंदुना महिरोइनी हाइबा फावबा खंगदबा मखै टॉर्चर क्या तौखिबा लei खोंगंग चंगचिली हाइदुना एमयू ओजा सिंह फादना पुथोकपदा यामना साथीबा क्राइम सेटबा मियोय अमगुम म्याम ममांगदा ओजा सिंह अदु हैंडकप चंदुना पुथोखिबा क्या लेखरबनी ओजोइना मखा तारुना यूनिवर्सिटी अमगी वीसी ओरगा बुलेट प्रूफ की गाड़ी लेसिंदुना टोंग हाइबसी बीसी पांडेगी मतांगदा थोई माकी मोंग मरिल तादबा थोंग अदु म्याम हुपना खंगलतुना खोंगंग चंगसिनबदगी हंदक एपी पांडे लौथोखिबसी अफब खोंगथांगनी अमरोमदा इंडिया दा लैबा यूनिवर्सिटी सिंगदा थबक तौरिबा बीसी ओरिबा कया अरानबा तौगी वाथोक लैखै मधुदा इंडिया गवर्नमेंट ना अरानबा तौरिबा मियोय सिंगी मथक्ता मराली मतुंग इना करी सेराक फंगनगदौरी फंगनद्रिबना करिगिनो हाइबा वाफम असि हंगनिगो पोइ हाइनसु महान मखाताना फोनोकि पांडीना सुमदबा मौंग मरिंग तादबा थकरबी तौरे इंक्वायरी कमिटी ना मधु भारत सरकार दा रिपोर्ट तौरे रिपोर्ट की मतुंगिना पांडे लौथोखरे आइजिमदी करी करीनो हाइना अखोइना अरोनबा लैबा पोट खंगदलसु अखोइना अदुम लामबदा अदुम इराय लाइबा पोट वाफम ओइरे हंगिबा वाफमदी अखोइ हौजिक भारत वर्षदा यूनिवर्सिटी मयाम की वाइस चांसलर मयाम अमा असुमाइना सुमदबा मयाम तौबगी लौथोई करप्शन तौरंबगी नत्रगा अतै हिरम कयादा लौथोई मखोइ सिंगदो दंडी बियम थोंतबरा why they should not be bold ngasi ayuk amade ngarang numidang tongan tongan ba famani thokkiwa lambi ki khudong tiba thodok amada miyoy ani sirei ngasi ayuk pung 10 ga minute 10 rom tabda lamphel police ki manung sanba thawiban watham lerekta data NLO 1N 6439 da 9 na lambi da makhong salamba nupi masa ama thomada nupi masa du laikan na ngamdra laikhidrabe adu नोमाइथेम सविता देवी सही कुनगमा थोई अपोपसना तोंबा कक्सिंग पाजी लैकाई दगी हाउसिंग ना थांगबन लेबनी तता थरोखिबा हिलेम नावी सही कुंथ्रा निथोई सेक्टा मखा लैकाई दगी मियोय असै पुलिस ना फारे हाइरी अतोपा मना गरांग नुमिदांग पुंग 10 माथोई रोम ताबदा चरचापुरगी माता थोंगदा कैनवॉक बाइक अमा मसा मथंत एक्सीडेंट थोकपदा बाइक थरोकपा सिलम थांग सही निफु हमदोय अपोकपा लमजा हाउस चरचापुर मोंगफेन विलेज लाइबा मियोयसि सिरे थौदोक अनि असिगा मरी लेना पुलिस ना केस लखतख्रे हाइरे अमरोमदा इम्फाल शहर यावना अतै मफम कयादा सेलिबा गाड़ी सिंगे अयांग चेक तविनबा लेतबदगी मान अपाम मोंगदा थौनबदगी खुदोंग थिबसे नोमनोमगी हेंगलखिबनी हाइना म्यामगी मोट पिनरकली इंग लिसिंग अनिगा सुपना कुनमाथोगी बजेट असिदा मरु ओइबा डिपार्टमेंट थादगदबा कयादि तौद्रे बजेट असिना नहासिंगी थबक पीबा ngamgani हाइबगी आशा उद्रे मसिना तौगदबा थबक मपुंग फाना पांथोक ngamloi हाइना सोशल रिसर्चर श्रेष्ठो तोंदाना कोमना फोंदोखरै मणिपुर प्रेस क्लब दा पांथोखिबा पावगि मिफममदा मान हाइखिबदा इंग्लिश सिंगनि सुमना कुनमाथोय बजेट असिगी मनुंगदा ख्वाइदगी प्रायोरिटी पीरिबसि सादा तराग मरिगो दशमिक ट्राटेड ओइदुना कम्युनिटी एंड आरडीना ओइरी अदुगा पुलिस ना सादा ट्रानिथोयगा दशमिक कुनिथोय ओइरी बजेट असि येंबा मतमदा अफबा टांकक अमदि ओइरी अदुबु नैनरकपा मतमददि मपुंग फाना थादगदबा डिपार्टमेंट कयादा बजेट पिकना थादबगी ममी चाउन तारे मणिपुर असि मिपान टांगदनबा होनसि हाइना माइके कयादगी फुंदोकनरकपा लैरी मिपान टांगदनबा होनबदा एग्रीकल्चर असि तंगाई फदबा अमनि हाइनसु लौनरिबनि अदुबु इंग्लिश सिंगनि सुमना कुनमाथोयगी बजेट असिदा सादा 2.02 खक्तमक हापले मसिना मिपान टांगदबनबा होनबा अमदि एग्रीकल्चर की लमदा कया यामना खोंजेल याक्सिनगदौरिबनो हाइबा वाफम लाक्ली माइके खरदा येंबदसु आरएन कल्चर दा 0.9 खक्तम हापली मणिपुर से आरएन कल्चर ना मसक ताकपा लमदम अमा ओइरिबनी मणिपुर की लेजरिबा कल्चर से योखतपदसु थौदांग लौरी अदुबो मसिदा बजेट पिकना काइथरी हॉर्टिकल्चर एंड सॉइल कंजर्वेशन दसु 0.53 खक्तम हापिरे मसिना मरुमरांग थादना हिंगनबा लंबी यातकदबा लंबी कया मपुंग फाना सेंटंग थादबा ngamdabana पोपी थानिंगबगी वाखलोल अनुमक मखाताना पोलकपताबनी सोशल वेलफेयर दसु सादा 2.3 खक्तमक थादरी पनबा याबदि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट मणिपुर लेरिबा मियोइसिंग पोकपदगी सिबा फावबदा मतेंग पांगनबा होदरिबनी
असिगम डिपार्टमेंट असिदा बजेट पिंग हापसिना मियाम गी याइफनब थबक कया यामना तौबु ngamgadoribano हेन ngakpa phawribadi phibam yamna phagatle hairiba police department da priority piduna budget chaun hapi masida nainaba yaribadi mapung phana senthang chaun thadagadaba department singda senthang pingna haplaga atopa phagalagliba department singda senthang chaun hapsinba asi laibuk thibani budget asina naha sing thabak pibagi wafam su leitre haina mahar makha tana phongdoki budget ti phajaraga allocate tawada department se mo allocate tawriba department se khalitang naina da badi akoina mami tabra na khalle aba ko topi thari se hauji ki ki reflect magi budget ki reflect yi ko madam poina ma cha da poina ma phau hab ngam dia so hab da bani na horticulture ki poto की सपोज हॉर्टिकल्चर थागदब क्रॉप्स मैम अदुदासिंगसे लेदरबनी नसे कोबी तुम थाब ताबने आब बजट दिनदी हापबने रिफ्लेक्ट तौदबनीना इदमक द पोसे लेती आब जॉब ने अबे न कोइदगी थबक फंगनबगी दमक की बजट सिगी मरक सिददी कोइ रिफ्लेक्ट तौबदी उदी आब को सपोज हम पुलिस जो कोई सिपाही लोग की प्रायोरिटी थमलपगी ददी खंगदिया को अदुगा हौजी की फाइनेंस डिपार्टमेंट अदुगा एजुकेशन सिददी कोई की मयाम सिंह अभी की प्रजा सिंह से जो फंगनबगी दमकता कइनोदी ममी तादिया बसी की बजट ददी अइना हाइनिंग बदी आई होप लाइते सिगी बजट ददी एली हकुम की हमू तो हलखासिया की दो अदुम लाकनी हाइना कल Anal Naga Baptist Association Anba Services ki manungda ama oiriba Lambung Baptist Church ki pastor SNG Nelson amasung Sandel Kubol Baptist Church ki pastor IST Rokan Anal ngasi Sandel District Headquarters manungda leiba Lambung Baptist Church ta ordination ceremony thorum pangthoktuna ordin minister oina hapkre Anbagi ordination committee church ani galoina senduna pangthokhiba ordination ceremony gi administrator oina saruk yakhiba Anbagi executive secretary Reverend KL Tangthu na honabi matung ina church animaki recommendation amasung ordination committee na ayaba pibagi report sing tar batungda dharma gi oiba makhal mathel gi thoram paikhatuna Nelson amasung Rokanbu ordination tawkhibani Manipur lengak na singi district singi block sing da leiba lengak ki department sing na masa gi mathong pangthok tabana singi khung da leiba miam gi awaba ka mayok nare maram asina atuba matam da chief minister N Biren na miyeng sangyu haina MPDF na phongdokre Manipur press club da pangthok paw infam amada Manipur People's Democratic Front MPDF ki president Sapam Samungok Singhana pawmising da haike hairiba khungang sing adudi IC village Molbhai Loop Village, Kulat Village, Faimol Village, amasung Faikot Village ni khung sing asida mai ising lambi medical facilities sing mapung phana phanghalu amade miyam gi akhanaba thausil thorang paikhatlu Kamjong district ki manung sanba Phungyar assembly constituency gi Kamjong block ki manung da leiba khung sing asida hojik phawda electric phangdri proper water supply facility fajana leitri mapung phawa medical health facilities sing leitri amasung lambi gi phibam su phatri Village amaga amagi marakta mawong maril tana road connectivity na singbasu leitri haina su mahagna phongdokhi hariba jaga seda waliba mai gi singi agi primary health center gi agi lambi gi haiba mayam singa sa masi ingsin binaba maru and honorable chief minister ko sir N Biren de ko apil tu bi marandi Chief Minister na hunggang salo agi sing da sasi kudam moine mayam ama Manipur intihas ta paikhattaba mayam ama paikhalle adugo hariba hunggang manga se asleida maruina Kamjong district ki district collector na magi makha da lairiba aibiman control tawna district tadi ise water supply PICD power department works medical hariba sigi maruiba staff maruiba head of department of the district madu kauraga kadai da kari wali ese yengchan dabadagi tholakpani adani MPD amna thajai adana aiba mayam singa sa masi athubida honorable chief minister na akan mamien
ꯆꯪꯕꯤꯅꯕ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯏ इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की मपुंग ओइना लौ उनरिबा टॉप यारल लकोल दगिना नाहारुप खोंजिन फाव लेरिबा लकोल सिंग मियोय खरना अमदि लेंगा की अरानब थौसिल कयादगी हौकिबा सही मरिरोम असिदा खुसेम की सिंग इसाव थोहनदुना लौमी मियामबु अवाबा मायोक हल्ले मसिगी मनुंगदा टॉप यारल लकोल दि अवाबा असि सही त्रारोम मायोक नदुन लागली असिगुम खुसेम की सिंग इसाव असि थिंगनबा अमदि करमना ओरखिबनो हाइबदु कुमना थिदोपिनबा अमदि थबक पाइखत पिनबा The Protection Committee of Yaral to Gurupat like local top Khetri Lekai Impal East ki Maikei dagi mari leinaba singda appeal tarukni ngasi Manipur Press Club ta pangthokpa paw infam amda committee asigi convener ti parijana hai Manipur lenga ki Maikei dagi Director of Environment and Ecology Wing na wetland kanbagi mingda haukiba sahi tara rongi mamang dagi Yaral local da ngagi farm tawba kang the Yaral Integrated Farmers Cooperative Society Limited ka कुछ समनरगा यारल लखोंग हाइना खंगनबा कैनल गी सरुक साद कुंट्रा थिंजिलगा ngaगी फार्म अचौबा अमा पाट अमगुम सेमकी मसिगे इरोइनना लौ बयाद्रबा लौमी क्यानसु अरोइबा हिंगनबगी उपाय ओइना मखोगी लौफम सिंगसु ngaगी फार्म मतंग मतंग ओटोखिबना यारल कैनल लेतबग मानरे लखोंग थिंजिनबना मरम ओइदुना नोंग खजितंग सुबदा यारल लकोल असि सादा हुमरागी सांगदी सही खुदिंगी सिंग थुमली हाइना टी परजाना फोंगदोखे Mahang makha taghibada Environment and Ecology Wing na lomi kharaga pullaga public canal thingjinbagi thabak amade minor irrigation department na English singani suna tratukta yara lokhong asidagi phawraga lakpa isingna lokol mari phawraga naharup khongjil targa iril turelda ising takhigidabagi mahutta sajiliba multipurpose dam ase hongdokinabasu mari leinaba authority gi puning singsilakle anaba national system da kogi sinda sim ya anaba लखों सिमई थोसे नुस्ता ममांग तौबियु अदुगा हुजिउ माइन अखोइगे अखोइ एनवायरनमेंट इकोलॉजी विंगना अखोइगे वेदर सिमिंग द खाजनिबा अखोइगे रिंगबनसे मसी नुस्ता ममांग हांगोपियु हाइबसे तैकाइ सि मियामगी अखोइगे प्रोटेक्शन कमिटी ऑफ यारल टू लोकोना मैनबा बुदिमता अथॉरिटी बुदिमता कोई पाउसी सिंग मीडिया के थांदा कोई अपील तौसे के हाइना सिसि मयाम उनसे Asumba tawduna Micham Prada Yohonbagidama President Ramnath Kovind na Supreme Court puthagat phongdokre anuba awonba mayam ama purpagidama chu Apex Court asibu President thagat phamthoi haina su phongdokhi wafam asi nearly the pangthokhiba International Judicial Conference ki aroiba numit ki thoramda wangangbada President hai ki bani nupibu army da nipa ga manana status pinana ba Supreme Court na mari leinaba singla khangam khrabani निपा नुपी खाइदना जुडिशियल जस्टिस पीबना चौखट खोंथांगी खोंजेन याखल अले हाइरि मतम कुइना संगबा वायल बिचार की महुत्ता भाप तानदुना तान तिकनरगा खन सैनरिबा कयाबु वारसिन पुरपना फब हेलि हाइनसु प्रेसिडेंट कोविंद हाइखे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना महाकी थागी ओइना पांगथोकलेबा पुंगी वागी थरमदा हुनार हाट की वफम पनबिबगिदमक तवरुम खंगो उलि हाइना Minority Affairs Minister Mukhtar Abbas Naqvi na media da phongdokre maun haikibada Prime Minister Modi gi thousand gi wahai singna lebak asigi artisans amasong craftsmen singu matam supada un thogot lagani Minority Affairs Minister na Delhi gi India Gate launch ta siliba Hunar Haat Hasina Traditional Arts and Crafts ki oinadi lebak sigi khwaidagi chawa event ama oiribani Numit tara ni sathraklaba event ase ngasi numidang waram losin khrei Prime Minister Modi na ngasi laktuna hunar hatpu yang bigbaga loinana artisan kaya ga suwari watai sana ki hairi ngasi pangthokhiba mahaki punggi wagi thoramda hunar hat ki wafam su Prime Minister pankhi Rahman Khan koba mio emagi stall sangdona Prime Minister na sa thakhi hairi Hauzik aroibada moroi pau amona pijari Sapu sabi singda laibak tot nama machine yenthokre AP Pande lakthokiba mairui khunai amasong laibak miyamgi khongjang mai pak ni haina ojoina haikre loinana President Ramnath Kovind na Supreme Court pu thagatwa phongdokre ngasigidi padum sandok saba matang se lojire miyamu amukka na khurumjari